وما ابرئ نفسی زپاکی نبانم دخبل زان ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی یقینا ہر یو نفس دیر حکمونه کوي په بدو کارونو ما سوا داغ نفسنا چې رحم کړي باندې رب زمان ان ربی غفور رحیم یقینا رب زما بخنه کوونکی رحم کوونکی. وقال الملك ائتوني به يستخلص لنفسي اول بادشاہ راول مال یوسف چې خاص وګرځوم د خپل کار د بارام. فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. ارکل شد خبر وسره وکړي ویل بادشاہ یقینا تدنن وزنا زمو سرا عزت والے و امانتدار. قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. ولی یوسف مقرر کما په خزانو د زمکه د مصر یقینا ز حفاظت کوونکې د خزانو یم او پویم درې په تقسیم اسرام. کنا لیوسف فی الارض داسی زیور کرمگا یوسف علیہ السلام درا بزمکر مصر کی یتبوؤ منها حیث یشاء زینیو دائے مصر دائے ازمکنا کم زین چی خوخیوام نصیبو برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین. رسول منگا خاص رحمتون اخبل چال رچی وغاڑو من خون بربادو منگا اجر دخیستکار کونکو. ولا اجر الآخرت خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون. وخام خاص ثواب دا آخرت دیر غرد اکسان درچی ایمان روڑی و تقوی کئی دا اللہ نام. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. اور آلورونا دی یوسف علیہ السلام میں سردام نننا وطل داغ زیتام ناغو پیجندل دی اور دی آغلرو ناشناگر ان کی. ولما جہزهم بجہازهم ارکل شاغ تیار کدیل سامان سفر دیم. قال اتونی بأخل لکم من نبیکم ویل دی تاراوڑے مالا راولے ما ترور ستاسو چستاسو دبلار نریم. الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین. آیا تاسو نگورے یقیناً ز پورا اور کوم پیماناو یم غرا دمیل مسیا اور کون گناوم. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِ بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ. نو کتاسو رانو استاغا نبی استاسو پیمانم زما سرائس او نزدیبم نرازے زما ملکتام. قالوا سنراعد عنه أباه وإنا لفاعلون. دیوی خامخا مطالبہ بکو دا بارکے دپلار داغنا و یقینا من خامخا کون کی دے کاریوں. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. ولیوسف علیہ السلام مخبل نوکرانو تام واشوئے ددی پیسی ددی پسامانوں کے لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون. کی دیشی چیدیو پی جنی دا پیسی کلچ واپس لار شیخ پل کورن ایتام ندید پارائی چیدی واپس رائشی مصر دام. فلما رجعوا الى ابيهم ارگل شری واپس اور سیدل خپل بلارتا
قالوا یا ابانا منع منا الکیل دیوے پلار زمونگا منشو مونگنا ٹول راشن فارسل معنا اخانا نقتل وإنا له لحافظون نولے گا مونگ سرا زمونگا رورم چمونگا وراشن روڑو مونگ با یقیناً دد حفاظت گون کیوں قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل اویل پلارے آیا اتبارکم پتا سودا پبارکی نام مگر پشان دائش ما اتبار کرو پتا سبانی دا درور پبارکی دین مخیم فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین نو اللہ تعالیٰ دیر خواہ حفاظت کو ان کے اور دیر زیاد رحم کو ان کے درحم کو ان کو ندیم ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم ارکل شای پرانست اخپل سامانونا نوی موندی اخپل پیسی پا سامانون کیش واپس کرشوی دیتا قالوا یا ابانا ما نبغی دیویل پلار زمونگا نور مون سنغوارو هذه بضاعتنا ردت الینا دا زمون پیسے مونتا واپس کری شیریم ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا او غلب روڑو مونگا اخپل کورن لراو حفاظت بکو دیر رخبل ونزدادو کئیل بعیر زیادی بروڑو مونگا بار دیوخ ذالک کیل یسیر دا بار خلق دے قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتعتنني به الا ان يحاط بكم اویل پلار اچرے نلگم زدے تاو سراتر دے پورے چراکے ماتا مضبوط وعدد اللہ پنم سرام چی خام خارا والے بتاسو ماتا دے مگر پاوخ کراگیر کڑے شیطاسو ٹول فلما آتاوهم موثقهم قال الله على ما نقول وکیل ارکلا شدی ورکڑا غتا پوخ لوز بل اویل یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ پائے خبرو شمگو آیو زموار دے وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد خویل بلارے زامن و زمان مورن نوزے مصر تا دیو دروازینا وادخلوا من باب متفرقا ورن نوزے دروازو جدا جداونا وما اغنی عنکم من اللہ من شیم انشم لرکول زستاسونا دا اللہ دا مصیبت دا طرف دا اللہ نا اس مصیبت لرام ان الحکم الا للہ علیہ توکلتو علیہ فلیتوکل المتوکلون ندے فیصلہ اختیار مگر خاص دا اللہ دا پارام خاص پاغبانے مازان سپار لریم خاص پاغ باندې رضان سپاری سوق چې سپار نه کوي ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء ارګل شي ورنن وتل پا طریقه شفلار وته حکم کړو نو دا پلار چې د فکړې د دینه د الله طرف نه اس مصیبت الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها مگر یو حاجتو پزرد یعقوب علیہ السلام کے شاخ کار کڑو بجبان وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَا ایقیناً یعقوب علیہ السلام خاوند علمو دیو جنچ منگاغت علم ورکڑو وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن دیر دخل کو نا علم نہ لریم
ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه اور کله چې داخل شو یوسف علیہ السلام ته نو زیور کو هغه ځان سره خپل ورور لرام قال انی انا اخوک ورته یقینا زستارورم فلا تبتئس بما كانوا يعملون نغمک واخ مخفکیا پاکارون شریه کئیم فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيهم نار کله شتیار کدیلا دری سامان سفر کی خودو اغلو خیرو بوسکولو پا سامان درور خبل کے ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون بیا اعلان کو یو اعلان کو ان کی او قافلے والو یقیناً تاسو خامخاق لاگرے قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون اغیویل پدا سیال چی مخامخ شول دیتا سشے تاسو رکوئے قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم اغوی رکو مونگا پیمان دا بادشاہ خواہ شاہ دا پارا شروڑی حقا بار دا یوخ دے او زم دائے زموار قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض اویل دائرونو قسم باللہ یقیناً تا سپت دا مونگا نیو راغلی دیدہ پارای چھ سروانی کی اکو بلے والکیم وما کننا سارقین نیو مونگا غلاگر قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین اولوتا مرگرو دے یوسف علیہ السلام سوئی سزا دے غل کتاسو دروغ جنیے قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه اویل دیرونو دا یوسف سزا دا غلب بسا سڑی پخبلا چو مندشی مال داغ پسامان کین بستا بے سزائیم کذالک نجزی الظالمین دا سے سزا اور کمگا شالرا چھ ظلم کی دغلام فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه شورے اکڑا تفتیش کا ان کی بسامان دائرونو مخیر سامان درور دا یوسف نام نبیاء راوی ساغ لو خیر سامان درور داغنام کذالک کدنا لیوسف دا سے طریقہ خود لیو منگا یوسف علیہ السلام تام ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نو چدر آٹین کڑے اخبر اور پا قانون دائے بادشاہ کے مگر کی گی اللہ تعالیٰ سواری نرفع درجات من نشاء پورتکو منگا درجے دچاشی وارو من وفوق كل ذي علم عليم او براد هر خاوند علم نالو علم والاشترم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ويديرون دي يوسف قد اغلا كريم سعجبا نازك اغلا كريم ودرور دين مخيم فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم پٹھ سات دے خبر جواب یوسف پخپل لگے خکارے نکدائیں جواب دیتا وقال انتم شر مکانا ویویل تاسوے ناکار حالت والا واللہ اعلم بما تصفون واللہ دے پویا پائے چتاسو سوائے ضرور پبارکے قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا ويديرون يوسف اے عزیز مصر
یقیناً د الک د پار پلار دے بوډا دے زوړ دے فخذ احدنا مکانا ونسا یوتن زمونگا د پزائم انا نراک من المحسنین یقیناً انو منگا تعالی را خیستکار کون کنا قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده ویلا پنای واړم زپ الله سلام د دې خبر نه چونی سومونګه سوا دا شانا چې مونږ مون خپل سامان دا غسرام ان ذل ظالمون یقینا من بدا خامخا ظلم کون کیو فلم استيئسوا منه خلصوا نجيا ارگل چې دارونا خنو مې د شول داغنا نجودا شول دی جرګ کون کی پټام قال كبيرهم ولم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله والمشرور دائم آیت استند معلوم چې یقینا تاسو بلار اغسطه استاسنا مضبوط لوز دا اللہ بنم ومن قبل ما فرطم فی یوسف امخی دینم تاسو کو تاہی کڑیا پباد یوسف علیہ السلام کے فلن ابرح الارض حتی یأذن لی بی ویحکم اللہ لی زخو شرین نجودا کے گم دا ازمکی دا مصرنا تردی چی اجازت رولیگی مال پلار زمان یا سفیصلو کی مال اللہ وهو خیر الحاکمین اللہ غرا دفیصل کون گنام ارجعوا الى ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق تاسو واپس لرشے اخبر پلار تام ویورتا زمگ پلار یقیناً ساغزوی خولا اکڑام وما شهدنا الا بما علمنا من شهادت نور کو مگر صرف پائے چکم معلوم دا وما كنا للغیب حافظین انیو منگا دپٹو خبرو سیلم لرن کی واسأل القرية التي كنا فيها اور تپوسو کا دے معاملے دائے کلیو علونا چم پائے کیوں والعیر التي يقبلنا فيها او دائے قافلین چمون واپس پائے کراغلیو وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَيَقِينًا مُنْ خَامَخَا رِشْتِعَوَائِيُ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ویل پلاری نانا بلکہ خیستکڑے تاسو نفسنو سبل سکارم فصبر جمیل نکار زما صبر دے خیستان عسى الله ان ياتيني بهم جميعا نزدیدا چ اللہ براولی ماتا دغزامن ٹول انه هو العلیم الحکیم یقینا اللہ تعالی خاص علم در ان کے پار سو حکمت والا وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف مخواڑو ددینا ویل چھے افسوس دے پہ یوسف علیہ السلام وابیضت عیناہ من الحزن فهو کظیم اسپینو تختی دے استرگی دا دیر غم دو جنام اردیو دیو ڈک دخفگان نام قالوا تاللہ تفتعو تذکرو یوسف دیوی قسم پا اللہ ہمیشہ تو جیاد یوسف لرام حتی تکون حرضن و تکون من الحالکین تردے پورے چی شیبت کمزور دا مرض دوائیم یا شیبت دا حلاکی دن گنام قال انما اشکو بستی و حزنی للہ ویلا غیقینا زخوخ کارکم خپل دیر غم و خفگان خپل یو اللہ تعام وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اپویگم دا اللہ دا طرفنا پائے چتا اس علم نشتا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف وَأَخِيهِ
اے زامنو بیا لرشے نو پورا معلوماتو کے پباز یوسف و ضرور دا کی ولا تیاسو من روح اللہ انا امیدی مکوئے دا اللہ دا رحمت خاصنا انہو لا یأسو من روح اللہ الا القوم الکافرون یقیناً نو امیدی نکی دا اللہ دا خاص رحمتنا مگر قوم کافران فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز مسنا و اہلنا الضر ارگل چری داخل شل یوسف تام دیویل عزیز مصرام رسدل منگتا و زمن کورنے تڑیر اللگام وجینا ببضاعت مزجات اراوڑے منگا پیسے لگے پیسے فاوفی لنا الکیلا وتصدق علینا نو پورا راک منگ در راشن زمن اس خیراتو کبھنگ باندے ان اللہ یجزی المتصدقین یقیناً اللہ تعالی خبر دور کی صدقہ کا ان کو لرام قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون دول آیت اوسیاد دیم ہا کارونا شکڑو تاسو د یوسف او د ضرور سلام کله چې تاسو نا پویوي قالوا انك لانت يوسف دی ویل آیت یقینا تو خامخا یوسف قال انا یوسف وهذا اخي اغویز یوسف مودا میں رور دے قد من اللہ علینا یقینا احسان کرے اللہ پمنگا انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین یقینا سوک سے تقوی لری و صبر کئیم یقینا اللہ نہ بربادی اجر دا سے خیسکار کو ان کو قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين یقینا غروال درکڑے تا اللہ تعالی پمنگا یقینا منگا خامخا خطا کارو قال لا تسریب علیکم اليوم ویل یوسف علیہ السلام نشتم ملامت آپ تاسو دنن رسوم یغفر اللہ لکم بخنبو کی اللہ تعالی تاسو لرام وهو ارحم الراحمین اللہ تعالی دیر رحم کو ان کے رحم کو ان کو ندے اذهبوا بقمیسی هذا وہ سے زمادہ قمیص فالقوه على وجه ابي اتي بصيرا نوائے شوائے پا مخدب لار زمان شیب دا استرگیرنا واتونی بی اہلکم مجمعین اراولے ماتا خاندان خپل ٹول ولما فصلت العیر قال ابوهم انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون ارگل شراج داش و قافلہ آباد مصرنا ویل پلار دے کسانو حاضرینو کسانو تا یقینا زخام خامومم بوین دے یوسف لرام کتا سماتا نسبت دقم قلتیان نکوئے قالوا تاللہ انکا لفی ظلالک القدیم دی قسم دے بالا یقینا تو خام خواب خطائے زڑکی فلما ان جاء البشیر والقاه على وجهه فارتد بصيرا ارگل شراغ زیر اور کون کے وائے چوا قمیص پا مخدب لار نو واپس داغ استرگرنا شویم قال لما قل لكم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون ویلا غایمان ویلی تاؤستان یقیناً ظالم امد اللہ طرف نہ پائے چتاؤستے پوئے نشترے قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین دیویلے پلار زمونگا بخنو غارم لرا زمند گناہنو یقیناً منگا خطا کارو
قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحیم ویلا زرد بخنه بوغارم ز تاسو لرا د خپل ربنا یقینا رب زما بخنه کون کے رحم کون کے فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه ارگل چدی داخل شل یوسف علیہ السلام تا زیور کاغذان سرخ پل مورب لال لرام وقال ادخلوا مصر ان شاء الله آمنین ابی ویل داخل شے مصر تا کہ اللہ تعالی غواری خب امن ویم ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا اوشد کین والمور پلار زان سرب تخوان نیم او پریوت الداٹو لاغت سجدہ کون کی وقال یا ابتی هذا تاویل رؤیا من قبل قد جعلها ربی حقا اول دے پلار زمان دا تعبیر دے زمان دا خوب پخانی یقیناً گرزول اغیل رب زمان رشتینیم وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن یقیناً احسان کرے اللہ ما سرا کلش زیر استلم دا جیلنا وجاء بکم من البدو اور تاسوی راوسی دا باندو لرونا من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی پس دینا چھ فساد جو کرو شیطان پمن زما پمن درون زما کی ان ربی لطیف لما یشاء یقینا رب زما باریک باریک لیدن کی دار غسی چھ غاری انه العلیم الحکیم یقینا اللہ تعالی علم دری پار سے حکمت والے رب قد آتیتنی من الملک اے رب یقینا تارا کڑے ما تباز بادشاہی وعلمتنی من تعویل الاحادیث علم درا کڑے ما تا دا حقیقت دا خبر و مخکنونا فاطر السماوات والارض اے ناشنا پیدا کون کی داسمانوں نظم کے انت ولی فی الدنیا والآخرہ تزما بشکون کے دنیا آخرت کے توفنی مسلم والحقنی بالصالحین وفات کے مال رام پہ حالت دا اسلام کے اور سیما پس سمر نازنے کانو مجلس تام ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک دا چر سوارے دا خبرونو پٹھونو وحی اکرمگا دیتا تام وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون انوی تو اے نبی حاضر دا غیرونو دا یوسف سرام کل شئی پخوخ پلکار و حالدار اس مکر جوڑاؤ وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین انلی دیر دخل کنا اگر کت حرس کے دائی پہ ایمان لرن کی وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین انوار تو ددینا پر بیان بانے سمزدوری نلے دا قرآن مگر نصیحت دے دا پار دا ٹول عالم وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ اور دیر نخی اور دلیل نشتا آسمانوں عظمکہ کے چور تیری دا خلق پائے باندے اور حال دارے دی دائے نمخڑیم وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ اور ایمان نروڑی اکثر دے خلق نپا اللہ مگر بدا سے حال چاہ سر شرکم کئیم افامنوا ان تاتیہم غاشیت من عذاب اللہ آیا خلق پامن دید دینا شراب شدید یو پٹھون کے عذاب دا اللہ دا عذابننا او تاتیہم الساعت بغتتا وهم لا يشعرون یا برا شدید قیامت نا کہاو دی ون پوئیم
قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، تو اے نبی دا زما لار دا دعوت ورکم زد اللہ توحید تا، علی بصیرت انا ومن اتبعنی، سرد علم نا زما واغسوک چ زما تابعداری کئیم، وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، وعقید لرم چ پاک دے اللہ تعالی و نیم ز اس قسم مشرکاننا، وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرآن، ان دی لیگلی منستان مخی مگر نارینا وہی کول منگا غیتا دے کلوالونو، افلم یسیرون فی الارض، آئین گردی دا خلق پر ملکیم، فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، چوگوری پہ عبرت سرائے چسرنگ شو انجام دائے کسانو شدین مخیوم، ولدار الآخرت خیر للذین اتقوا فلا تعقلون، او خامخا کور رستنے غرد دائے کسان دپارانش تقوی لریم، ولید عقل نکارنا لیم، حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انهم قد کذبوا، ترائے پورے کل چیر نومید شو رسولان دا ایمان دا منکریننا، او گمانو کدی چی یقیناً ددین سغلطی کڑے شیدا، جاہم نصرنا فنجی من نشام، نراغ آغی رسولان تا زمگ امداد نبچ کڑے شو دا عذاب نا آسوک چمگ غوختل، ولا یرد باسنا عن القوم المجرمین، ونشی واپس کے دے زمگ عذاب دا قوم مجرماننا، لقد کان فی قصصهم عبرۃ لأولی الالباب، یقینا نشترے پا بیان دے رونو دے یوسف کے دیر عبرتنا خاندانوں دا خالص عقل لرام، ما کان حدیثا یفترام، نرے دا قرآن دا سیو خبر آئے چیزان نجوڑ کریشیم، ولیکن تصدیق الذی بین یدیم، لیکن نازل کریشیر دے تصدیق دائے کتابوں شدن مخیوم، و تفصیل کل شیء، اور تفصیل دا ہر ضروری خبریں، وہدى ورحمتا لقوم یؤمنون، اور ہدایت و خاص رحمتنا دائے قوم دا پارا چیمان روڑی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، تلک آیات الکتاب، دا چتا سور آیت ندید کتاب، والذی انزل الیک من ربک الحق، آ کتاب چنازل کر شیر تا تستاد رب دا طرفنا حق دے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن دیر دخل کو نا ایمان نروڑی بدے حق بانے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش، اللہ خاص غزات دے پور تکڑی دے اسمانونا بغیر دستنونا تاسوین اغام، بیا اللہ تعالی برابر دے برابر شید عرش دا پاسام، وسخر الشمس والقمر، اروان کڑی نور اسوگ میں پخپل حکم سرام، کل یجری لأجل مسمى، دا ٹول چلی گی نیٹے مقرر دپارام، یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، انتظام کے اللہ تعالیٰ دا ٹولو کارونو دا دنیا جدا جدا بیانی آیتنا دے دا پارا چھ تاسو پا ملاقات دخپل ربانیم یقینو گئے، وهو الذی مد الارض وجعل فیها رواسی وانہارا، او خاص اللہ ذات دے راخ کلی دزمکام،
او جوکڑی پایز مکہ کی مضبوط غرونا و نہرونا چلولی ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ودار قسم میں وہ غلونا پیدا کری پر ازمک کے جوڑے دوام یغشی اللیل النہار اغندیش پار وستام ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون یقیناً پرے کے خامخا ڈیر دلیل نشتریا قوم دا پارا چر فکر نکار لیم وفی الارض قطع متجاورات وجنات من عناب اور پر ازمگا کی ٹکڑی دی اور بل سرپ گاون گاون اور باغ ندی دانگورنا وزرع ونخیل سنوان وغیر سنوان او فصل ندی او کجوری دی ڈیرو سانگ والدی او بے سانگو دی یسقا بماء واحد ابکی داٹو لے پیو قسم ابو ونفضل بعضها على بعض في الكل غروالے ورکو منگا بازی میں اولرا بازون لرام پنور بازو باندے پمیوہ کے ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون یقیناً پدے کم خامخا ڈیر دلیلون دیا قوم دا پارا چا عقل نکار لیم وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ کت تعجب کے ددید انکار دا توحید و دا قرآن نام نب العجب دا ددی وینام اِذَا كُنَّا تُرَابًا إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ آیا کلچ منگا خورشو آیوب منگا بیا خام خواب پیدائش نوی کے اولئک الذین کفروا بربہم دا خلق دیا چھ انکار کڑے دخبل ربنا وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ دا کسان توقن ویدائی پسٹنوں کے وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور دا کسان بیور والا دیو پائے اور کے ہمیشہیم وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ اور زرغاڑی دیستانہ عذاب مخید ایمان روڑلنا وقد خلت من قبلهم المصلات ایقیناً تیرشی ددین مخی ناشنا عذابنا دیبرت عذابنا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ایقیناً ستارب دے خامخا بخنک ان کے خلق تام سرد ظلم دائینا پستتو بینا وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ اور یقیناً ستارب دے خامخا سخت عذاب ورک ان کے چتوبن و باسیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ اوائی کافران ولی نشی نازل دے پدی نبی اغا موجزہ چمون غاڑو درف دا طرفنا انما انت منذر یقیناً تی یرور کون کے ولکل قوم ہاد ودعا قوم دا پاری ہدایت کون کے اللہ یعلم ما تحمل کل انسا وما تغیظ الارحام وما تزداد اللہ تعالی عالم نے پائے چروچتی ہے ہر زنانہ بخبل خیڑگے اور ہغا چکمی ہے بچدانی داغی اور ہغا چ زیادتی گئی وکل شیء عنده بمقدار اور ہر چیز اللہ تعالی سرا لکل شے پخاص مقدار عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال عالم دے اللہ پار پٹو پار خکارا باندے
دلوی شان دے اوچت دار سنام سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنهار برابر دی استاسنا پا علم دا اللہ کی آغسوک چپٹا وینا کی اسوک چپ زور ہے گئیم آغسوک چپٹی دن کی دشپی آغسوک چگرزی دن کی دروازیم لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ دے انسان دپارا ملائک دی مخی رسوراتن کی مخی دے انسان نزی و شاتم زیم حفاظت کی دے انسان دا وجہ دا حکم دا اللہ نام ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم یقیناً اللہ تعالیٰ نبد دیا حالت سپی و قومانے تردی شری بدل کی ہوا عملنا شری دی نفسنا بائے کے مشغول لیم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وکلچ اللہ تعالی غاڑی پہ قوم آنے تکلیف راوستل ننشتا حسوا پسید پار داغے وما لهم من دونه من وال انشتا دے مخلوق لرا دا اللہ نے سیوا سوک ساتن کون کے هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال خاص اللہ ذات دے شخیتا و صبریخنا دپارا دیر او دپارا دتمیم اور پیدا کی وریز درنی درنی ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته او تسبیح ہوئی رعد ملائکہ سرد حمد دالانا انور ملائکم دوجد یرید دالانا ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء اور علیگی اللہ تعالی تندرنا نرسی آغا چالچی وغاڑی وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال او دا خلق بیام جگڑی کی دا اللہ پبارکی فاللہ تعالی دے سخرانی ان کے لہو دعوت الحق خاص اللہ تعالی رب بلنا دا یقینی حقا والذین یدعون من دونه لا يستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیل الماء لیبلغ فاهم کسان چدا خلق و ترا مدد شوید اللہ نہ سیوا حاجت نشی پورا کولے دی لرائے حس حاجت نہ دے مثال ددی مگر پشان دا غشا چی ورغوی خوارکڑی او بوتا دیر بارا چی داو بد دخلی ترو رسیم وما هو ببالغ ندی داو بورا رسیدن کی دخلی تبخبلام وما دعاء الكافرین الا فی ضلال ندا بلن دا کافرانو غیر اللہ لرا مگر دا پا گمراہ کے وللہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وظلالهم بالغدو والاسال خاص اللہ لرا سجدی کے آسوک سے بے اسمانوں کی دیا عظمکہ کے سوک پا خوشحال ہے اور سوک پا زور اسوریم ددی سجدی کئی سبائی اور بیگائی قل من رب السماوات والارض قل اللہ تو تپو سکا دینا سوک دے رب دا اسمانونو دزمکے پخپل بیاو ہے چھ اللہ دے قل لا افتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا تو آیا جوکڑی تاسو دا اللہ نہ سوا نور مددگاران ای خو اختیار نہ لری خپل زانون لرا د اسنفع و نہ د نقصان قل هل يستوي الاعمى والبصير تو آیا برابر کے دی شیرن دولیدن کے
ام هل تستوی الظلمات والنور آیا برابر کے دیشی تیرے اور رنام ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقه فتشابه الخلق علیہم آیا جو کری دی اللہ دا پارا شریکان چاہی پیدائش کری پشان دا پیدائش دا اللہ نو گڑوڑشی پیدائش بدیم قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار تو اللہ تعالی پیدا کن کے دار سریم او خاص اللہ دے یوزاد زورور پارسیم انزل من السماء ماء فصالت اودیۃ بقدرها راوری اللہ تعالی دا اسمان دا طرف نوبو نو بیگی کندے پخپل خپل انداز فاحتمل السیل زبد الراویام نو روچت کی سیلابونا زگ اوچت لرد پاسام ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثلهم او دائی سیزون ناچ بلول کی دا خلق پائے بانے بور کی دا پارا دا جوڑولو دا کالو یا دا نور سامانو داغنم زگو نشتر پشان دا مخکنی زگ كذلك يضرب الله الحق والعدل دارنگ وضاحت کے اللہ تعالی دا حق و باطل فاما الزبد فيذهب جفاء نو ہر چیز زگ دے دوارا قسمان غلرشی بیکاران واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض اور آغا شیچ نفور کی خلقتان ایسار شی بزمگگے کذالک یضرب اللہ الامثال دغسی بیانی اللہ تعالی مثالنا للذین استجابوا لربهم الحسنى خاص آئے کسان رائش قبول کری حکمنا دخبر ربم خیست زیرم والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به آکسان چی قبول والے نکید اللہ دا حکم کچری شیدی لرا حق سیدنا چزمکا کی دے ٹول لو دے پشان نورم ورسرشیم خام خادی با جرمانہ کی ورکی آغا خنب قبلیم اولئک لهم سوء الحساب وماواهم جہنم وبئس المہاد دا کسان ددید پارا دے بد حساب او زید ورتلو دی جہنم دے او بد دے زید تیار کرے شے اغام افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمام آیا آغا سوک چی یقین گئی چاہ کتاب جنازل کرے شے تا تستاد رب دا طرفنا حق کتاب رے پشاندہ چاہ کے دیشی چاہ رندی در حقانیتنا انما يتذكر اولو الالباب یقینا نصیحت تخلیق خاوندان خالص عقل الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق اغدی عقل من چی پورا کئی دا اللہ لوزنا و نماتی دا پوخلا وزی چریم والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل او دا کسانی چی پی وساتی حرام چوکم کرے اللہ تعالی دائیں پی وساتلوم ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب ویرکی دخپل ربنام او یریگی دبد حساب نوم والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة آکسان چی صبر کرے دو وجہ دا لٹولو دا مخدرب دلینا او پابندی دا مانزگیم وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیا او خرچ کی دائنے چی مونگ دیل ورکڑی پٹوخ کارام ويدرؤون بالحسنة السيئة اور دفقی آغی پخکار پختری قیسرا بدل رام
اولئک لهم عقبى الدار دا کسان دی لراخری انجام دے دکور خیستان جنات عدن یدخلونا اغباغو ندید ہمیشہ وسیدو آئے تب داخلیم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم آغا سوک شددی سرے مرگرتیا کری ددید بلارانو نیم او د بیبیانو د دینو د اولاد د دینو والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب او ملائک د جنت بم داخلی کی دیتا د ہر دروازے نا سلام علیکم بما صبرتم وائی بورتا سلام علی پتاسو پسو دای چ تاسو ټینګ شوی بدین فنما عقبى الدار نو خدے تاس دپار انجام دے کورستنیم والذین ينقضون عهد الله من بعد میثاقه واکسان چماتی دا اللہ لوز پس مضبوط والی دائنا ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض او پریکی آج حکم کرے اللہ تعالی دائے پیوزے والی او فساد کی دی بزمکہ کی اولئک لهم اللعنت ولهم سوء الدار دا کسان دید پار دی لعنتنا او دید پارا بد انجام دے دکور یا بد کور دے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر اللہ تعالی فراخی رزق شالچو غاڑی او تنگی رزق شالچو غاڑی وفرحوا بالحیات الدنیا خلوئی کئی دا خلق پجون دنیاویم وما الحیات الدنیا فی الآخرت الا متاع ندے سامان دا جون دنیاوی دا آخرت پا مقابلہ کی مگر معمولی فیضا دا آیت من ربی قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب اجتماعات دے وئی کافران ولی نشی نازل دے پدی نبی باندے آغا موجزہ چمگو غاڑو دا طرف دا رب داغنا تو آئے جواب کی یقیناً اللہ تعالیٰ بے لارکی چال جواری اور ہدایت کی اخبرزان طرف تا حق چاہتا چھ حق طرف تا ورگردی الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله آ خلق دی انابت والا شیمان روڑی اوکلکی دائزونا دا اللہ تعالی بیاداش الا بذکر اللہ تطمئن القلوب خبر شے خاص پر ذکر دا اللہ تعالی سر اوکلکی گزرونا الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب خلق چی ایمان راوڑے عملونے کڑی نیک خیستہ حالت دے خیستہ زیر ددید پارا او خیستہ زیر دورتلو دے یا خوشحالی دی ددید پارا او خیستہ زیر دورتلو كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا دغسے لگلے منگت اے نبی پیومت کے یقیناً تیرشی مخ کے ددے امت نڈیر امتنا دید پارم لگلے چھ بیان کے تپدی بانے حق کتاب چھ وحی کڑے منگتا تا وهم يكفرون بالرحمن او حال دارے داخلک انکار کی در رحمان ذاتنا قل هو ربی لا الہ الا هو علیہ توکلت وإلیہ متاب تو آغا رحمان زمان رب دے نشتہ حقدار دبندگے سوا داغنا خاص پاما نمازان سپار لے او خاص غطا ورگرزی دلیم
قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى کشرید لستلیو کتاب چبوت لکی پاس رغرنام یا پریکی پاس رزمکا یا خبر کے دیشی پسودائے دمڑو سران دا قرآن بویم بل للہ الامر جمیعا بلکہ خاص اللہ لر اختیار دے ٹول افلم یأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا آئین پوئی گیا خلق چی مان راوڑے کہ اللہ غوختے نخام خواہ ہدایت بکڑے اللہ ٹولو خلقتا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله وان شديدا كافران رسی بدیتا بسبب دائے کفری عملن چدیے کئیم سخت عذاب د دنیا یا براشی نزدی دلید ملکتا تردے پورے شرابشی وعد اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد یقینا اللہ تعالی خلاف نکی دوعد اخبلنا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ وَيَقِينًا ٹوکے شویری بڑے رسولان پورے استان مخکے نو مہلت ورکڑے ما کافرانو خلقتا بیا میرونی والغی پخپل عذاب نو سرنگش عذاب زماغیتا افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت آیا نوح غزات شاغا انتظام کو ان کے عالم نے پہر نفس باندے سردا عمل نہ چکڑی آئے نفس پشان دبل چاکے دیشی وجعلوا للہ شرکا اجوڑ کڑی دے خلق اللہ تعالی دپارا شریکان قل سموہم تولتا یاد کے منتا داغی کمالات ام تنبئونہ بما لا يعلم فی الارض ام بظاہر من القول آیا خبر ورکوئے تاسو اللہ تپائسی چنشت آغسر علم دائے پزمکہ کی یادی ویل کئی پسر سری ویناخ پلام بل زین للذین کفروا مکرهم وصدوا عن السبیل بلکہ خیست شید دے کافران تعملون دے گمراہ درین اور ادری دی دلارنا ومن یضلل اللہ فما له من ہاد آسوک چل اللہ تعالی بیلاری کی نشتاغل رسوک لار خود ان کے لهم عذاب فی الحیات الدنیا دی کافران لرا عذاب دے بجن دنیاوی کے والعذاب الآخرت اشق و خامخ عذاب داخرت خدیر سخدے وما لهم من اللہ من واق انبی دیلا دا اللہ دا عذابنا سوک بچتات ان کے مثل الجنة التي وعد المتقون صفت دائے جنت شواد شیداد متقیان سرام تجری من تحتها الانہار کی بیگی بالاند داغے ولیم اکلها دائم وذلها میوی داغا ہمیشہ دیو سورم ہمیشہ دیم تلک عقب الذین اتقوا داخلی انجام دا چارے چیزان بچکڑے دا شرک و فرنام و عقب الکافرین النار
آخری انجام د کافرانو دے اور د جہنم والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک آکسان چی ورکڑی منگایت کتابنا خوشحالی کئی پائے چی نازل کر شیر تاتا ومن الاحزاب من ينکر بعضا اور درے مخالف ڈلو ندا سے خلق شرے چھ انکار کی دباد حصے دما انزلنا قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک به تو یقینا حکم کرے شرے ما تبری کتاب کے چھ بندگی دے اللہ لخاص کو شریک دے نجوڑا ما غصرا بندگی کے الیہ ادعو الیہ ماب خاص اللہ بندگی تبا خلق رابلم او خاص اللہ تزماور گردی دلی وکذالک انزلناہ حکما عربیا او دا سے نازل کرے منگا دا قرآن فیصلی اخکارا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ اور کتو تابداریوں کے دو خواہشاتو دے مشرکانو پس دائنا شراغ لیتا تا علم نوحید قرآن نشت تعالی گورد اللہ دا زعونا سوک امداد کا ان کے مدد کا ان کے اور نسوک بچ کا ان کے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً اور یقیناً لے گلی منگاڑے رسولان ستانا مخے اور کرو منگاغیل بیبیان اولاد وما كان لرسول ان يأتي بآية الا بإذن الله اور نشی کے دے اس رسول دا پارا چرا دوڑی و معجزہ بغیر دے اجازت دا اللہ نام لکل اجل کتاب دہرے نیٹے دا پارا لکل خاص يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده الكتاب قرآن اللہ تعالی حاشی واری اور ثابت پری حاشی واری اور خاص غسرا اصل دے کتاب وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ اور کو خیمونگا تا پا دنیا کے بعض غذاب چوعادہ کو ددی سرام یا واخل منتال را ددی عذاب نمخ کے یقیناً ستاپ زمخو صرف دی رسول اپزنگ و زمون پا زمبان ردی سر حساب کول اولم یرو انا نات الارض ننقصا من اطرافها آیا سوچ نکی دا خلق چرات للکو منگا ددید ازمکتا نمگڑی کوئی اید غاڑو غاڑو نام واللہ یحکم لا معقب لحکمه وهو سریع الحساب اللہ تعالیٰ فیصلے گئیم نشتے سوک رستو کو ان کے داغ فیصلے لرام اور دا اللہ رے ذر حساب کو ان کے وقد مکر الذین من قبلهم فللہ المکر جميعا یقیناً چلول کڑوائے کسانو چدین مخیو دا حق مقابلہ کے نخاص اللہ ذر اختیار دا چلول ڈول یعلم ما تکسب کل نفس عالم دا اللہ پائے کارنو شکیے ہر یوتن وسعالم الکفار لمن اقبت دار عذر پتو لگی دے کافران تا شد شاد پار دا خوشحالی دا آخرت ویقول الذین کفروا لست مرسلا وعید کفر والا نیت رسول
قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، تو آیا پورا دے اللہ تعالیٰ گواہی کہ ان کے زما و ساسو ترمین زما پر رسالت، ومن عنده علم الكتاب، آغسوک چلاغ سر دے علم دا کتابون دا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک، دایو کتاب دے نازل کرے منگت دے تاتا، لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم، دے پارا شوبا سے خلق دتیرون رانا تا و بحکم در رب ذریم، الى صراط العزیز الحمید، لارے دہا ذات تچرے زورور ستائل شہزاد دے، اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ذات دے چراغ اختیار کریم آسیدون ٹول چری باسمان کے آشدیز مککیم، وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور تبعیدہ کافران دران وجد سخت عذابنا، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، آدی کافران چڈیر خوخی جن دنیاوی داخرت مقابلہ کے، ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، او خلق لید اللہ دلارنا اور لٹید غلار لرکوب علیم، اولئک فی ضلال بعید، دا کسان دی بگمراہ لرکی دا حقنا، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، ندی لے گلے منگا اس رسول مگر بجبا دا قوم دا دید پارا شریط وضاحت گئی، فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، نبیلاری کی اللہ چال شواری و ہدایت کی چال شواری، وهو العزیز الحکیم، دغزات دے زور اور حکمت والے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یقیناً لے گلو منگا موسیٰ علیہ السلام بخپل خاص معجزات و سلام، چوبا صدا قوم استاد تیرون رناتا، وذکرهم بأیام اللہ، ویاداش ورکدیتا دروزو دا عذاب دا اللہ، یاد نعمتون دا اللہ، ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً پرے کشتا خام خاڑے ربرتنا، اغشاد راشدیر صبر کی اوڑے شکر کی، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، وکم محشویل موسیٰ علیہ السلام اخفل قوم تا یاد کے احسان دا اللہ پتاسو، اذا انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، کلشی بچکڑے تاسو دا فرعونیانونا، رسول ای تاس دا بد بد عذابونا، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اولال ولی استاسو بچی پیدا کی دن کی، اور بے حیا کو لے استاسو زنانا، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور پرے کے انعام یا عذاب امتحان استاسو درب درف نلویم، وَيَسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، او کل چیلان اکستاسو رو
کتاسو زما شکر کو نو خامخا زیاتی کوم بزت تاسو او تاسو نعمتنا ولئن کفرتم ان عذابی لشدید او کتاسو ناشکرو گڑانو یقینا عذاب زما خامخا سخت ہے وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد اول موسیٰ علیہ السلام کنا شکرو کتاسو آغشا چزمگا کری ٹول یقیناً اللہ تعالیٰ دے خامخا بے حاجتا استائل شہزاد أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ آئے نظر آغلے تاس خبر دائے کسانوں چستاسو نمخیوم قوم دنو علیہ السلام وعادیان و سمودیان وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ وآ کسان چدائی نرستوم نرے پویا دائی بحال بانی سوک سوا اللہ نام جاتهم رسلهم بالبینات فردوا ایدیهم فی افواہم راغلو دی ترسولان دی خپخکار و دلیلنوم اگر دول دی لاسو نخفل دائی بخلو کے وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بهم ادی یقیناً منگا انکار کو داغے مسلینا شتا صفائے رالے گلیشی ہے وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ یقیناً من خامخا پشکیو دائے مسلینا شتا سمگائے تبلے کلک شک دے قالت رسلهم فی اللہ شک فاطر السماوات والارض اویل ددی رسولانو آیا دا اللہ پا یوالی کم شک دے چناشنا پیدا کن کے دا اسمانو دزم کے دے یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویواخرکم الى اجل مسمى دعوت در کی تاصل توحید تا دی دا پارا چی بخنو کی تاست ساسو دا تیرشو گناہنو اور فیدی در کی تاصل تریونیٹی مقرر دا دنیا قالوا ان انتم الا بشر مثلنا ویلاغین نے تاسو مگر بندگان زمون بشان تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا کوشش کوئے تاسو شاڑوئے منگلرام دائے طریقونا چھ بندگی پہ کول زمگا مشرانو فاتونا بسلطان مبین نروڑے تاسو منت دلیل خکارام موجزات خکارام قالت لهم رسلهم من نحن إلا بشر مثلكم ویلدی تدری رسولانو نیو منگا مگر بندگانیو ساسو پشان ولكن الله يمن على من يشاء من عباده لیکن اللہ تعالی احسان کئی خاص پاغشا چوغاڑی دا بندگانو خفلنا وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله انشتدم طاقت کی چراؤڑ منتاست یا معجزہ مگر داللہ پہ حکم وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص پا اللہ دزان سپاری ایماندار خلق وما لنا لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا الصوجد من لرام چزان ونسپارو بیو اللہ حال دا لیاغ خودنا کڑے منگتا دلارو زمنگا ولنصبرن على ما زیتمونا او خام خام بصبر کو پائے تکلیفنو جتا سمون تراکوئے وعلى الله فليتوكل المتوكلون
او خاص بالله دے زان سپاری سوک شے زان سپاری. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. والكافران اخبلوا رسولان تام خامخاو بباسم تاسنا زمد ملکنا یا واپس را گردے زمد دین تام. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. نوحی رولی گلائے پیغمبران تر رب دائیم چی خام خاز تباکم بدے ظالمان لرام. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ. او خام خواب بعد امتاسو پر ازمکہ کے پس ہلاکت دینا. ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید. دعوات دہر آشا سران چی یرکی زماد پیش کے دلنا و یرکی زماد عذابنا. واستفتحوا وخاب كل جبار عنید. اور دی فیصلے غوختے نو نومیدش ہر سرکش عناد کا ان کے. من ورائه جہنم ویسقا من ماء صدید. دا مخطار جہنم اسکولکی و بلی بانے دو بونا شابوی نزویم. یتجرعه ولا یکاد یسیغم. گڑ گڑ بیس کی اور نزدے نہیں چپاسانے بے تیری کی. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. راضی بادت اسباب دا مرگ دا ہر طرف نام ونبی دے مڑکی دن کے. وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ. اور دم مختا لانور عذاب دے سخت. مثل الذین كفروا بربهم. مثال دائے کسان چی کفر کڑے پر افبل. اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. ددی عملنا پشانت د ایرودی چی سخت ہو چلی گی بائے بانی سلائم. پاغرز کی چی تیز باد والیم. لا يقدرون مما کسبوا ولا شئیم. وسبونمی دا کافران پائے ملون چلی کڑی بیس فیدان. ذالک هو الضلال البعید. او دادا بربادی دیر لریم. الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق. این گورے کتن کی آئے یقیناً اللہ پیدا کری اسمان و ازمکام دا حق کارکولو دا پارام. ان یشاء یذہبکم ویات بخلق جدید. کو واڑی اللہ تعصب فنا کی ٹول عراب ولی مخلوق نویم. انرے داکار پا اللہ تعالی وانگران. وبرزوا للہ جمیعا. اخکار بشیدہ خلق اللہ تٹول پا میدان حشر کے. فقال الضعفاء للذین استکبروا انا کننا لکم تبعا. او اذا کمزوری آئے کسان تچلوی کڑے وام یقیناً وہ مونگا تاسل پار تاسل رتاویداری کا ان کی. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. نا تاسو لرکول شے زمونا دا عذاب دا اللہ نسی سام. قالوا لو هدانا الله لهديناكم. ابوئی دالوی کہ ان کی کہ اللہ منگتا ہدایت کرے پا دنیا خام خامو امتاستم کرے. سواؤن علینا اجزینا ام صبرنا ما لنا من محیص.
برابر دے زمگ حال اس کمون فریادون کو کہ صبر کو نشت مونگلا زید دیکھتے. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق. او بھئی شیطان کلچ فیصلی وشید کار یقیناً اللہ تاثر وعدے کرے وعدی رشتینے. ووعدتکم فاخلفتکم مان دسر وعدے کرے خمارت دروغ ویلیوم. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. نو مال را پتا سبانے سے زور یا سے دلیل مگر ما تاسو لا دعوت درک بے دلیل او تاسو زما خبر او من لام. فلا تلوموني ولوموا انفسكم ملامت کوئے ملامت کے اخپل زانونا. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیم نیم زستاسو اس مدد کو ان کے ان تاسو زمان سمدد کو لشیم. انی کفرت بما اشرکتمون من قبلم یقیناً زینکار کم دائنا چتاوز شریک کرم دا اللہ سرا دینا مخیم. ان الظالمین لهم عذاب علیم یقیناً ظالمان ددید پارا عذاب دے درناک. وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار. اور داخل بگڑے شاہ خلق چیمان راوڑے عملوں گڑی نیک جنتن تا شبیگی لاندائے ولیم خالدین فیہا باذن ربہم ہمیشہ وہی دی پائے جنتنوں کے دا پحکم در رب دیم. تحیتم فیہا سلام پیشکشی دری بپائے جنتنوں کے سلامون یوبلتام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. آیا نگورے چسرنگے بیان کرے اللہ تعالی مثال کلمہ پاکا وشانت دونی فیدہ منددان اصلها ثابت وفرعها في السماء. ویخ دا ایک لک دے بزمکہ کے اور سانگی دائی دی اوچت اوچتے توتیوں کلہا کل حین بزن ربہا ورکی دا میوے ورکی داونا میوے اخبلے ہر وقت وبحکم در رب داغے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور بیانی اللہ تعالی مثالنا دخل کو فیدی لرام دادے پارا چدین دین نصیحت والیم. ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. اور مثال د گند کلمے پشانت دونے ترخیر چراٹو کی دلیشی اور استیشی د سرد دزمکے نام نشتائے دراس قرار بزمکہ کے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. نکلکی اللہ تعالی ایمان والا خلق تو اینا کلک سراب جن دنیاوی کے او باخرت کے وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَبِلَارِكِ اللَّهُ تَعَالَى ظَالِمَانُ لَرَا وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَكَيَّ اللَّهُ تَعَالَى جِسَوْ غَارِيمٌ. الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. آیا نگوری آیا کسانو تا کہ بدل کرے غی نعمت اللہ تعالیٰ پا کفر سرام اور آکوس کرے اخبر قوم لرا پا کور دا حلاکت کے. جہنم یسلونہا وبئس القرار. چاغ جہنم نے داخلی بدیا غیتا
او بد زید آرام وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله اجوکڑی دی اللہ تعالی در شریکان عاقبت دارے چنو خلقم گمراہ کی داغ دلارے قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار تورتوا مزی والے دا دنیا یقیناً ساسو ورگرزی دلی ورتا قل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال وزما خاص بندگانو تا آکسان چی مان راوڑے چی پابندی جی کئی دا مانزو خرچ کئی دا مال نچم ورکڑے دیتا پٹوخ کارام مخی ددینا شرابشی اور وزن نبی خرسول پاغی کیوں نبی دوستان فیدمن اللہ الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم خاص اللہ غزات پیدا کری اسمان نوزمکا اراورولی دا اسمان دا طرف نوبو نور استری باعثرا قسم قسم غلی استاسو دا فیدی دا بارا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ اچلولی بخبل حکم سرا استاسو فیدی دا پارا کیشتا ہے بدریاب دی دا پارا چی چلی بدریاب کی پا حکم دا اللہ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ اچلولی بخبل حکم سرا استاسو فیدی دا پارا سندنا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اچلولی بخبل حکم استاسو فیدی دا پارا نورس حکمے شامیش روان دی پیو طریقہ اور چلولی بخبل حکم استاسو فیدی دا پارا اشپار وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ اور درکڑے تاستا ہر غشی چی تاسو تین غواڑے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ او کتا سو شمار الغواڑے دا اللہ دا نعمتنو نشے پورا کول شمار دا غیلرام یقیناً انسان ناشکرہ خامخا ظلم کو ان کے اوڈلوے کفر والدے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا او کلچویل ابراہیم علیہ السلام روام اگر دیت دا خار دا مکی امن والا وَجُنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ اور پڑھڑ ساتے مال راو زمان زامن را دبندگئے دغیر اللہ نام رب انہن اضللن کثیرا من الناس اے روایقینن تی اسنامو گمراہ کڑیڑے دخل کنام فمن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم نو چاچ زما تابداری اکڑا یقیناً خاص زما دمرگون دے او کشانا فرمانی اکڑا بغیر دا شرکنا یقیناً تو بخنک ان کے رحم کون کے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم اے رب زمون یقیناً آباد کریم گا بازی اولاد پلنا خدا سے کنکی چندا فصل والا اپنیز دا کوستا دا عزت من کو ربنا لیقیم الصلاة اے ربا دا دید پارا شری جاری کی منزلرام فجعل افئدتا من الناس تحوی الیہم
اگردے زونا دباز خلقو چدی طرف تا میلانو کی وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون او خوراک ورکے دی لنا دا قسم غلونا دا دیر پارا شلی شکر کی استاد نعمتنو ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن اے رب زمنا یقینا تو عالم پائے چم سپٹو پائے چم سخکارکو وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء اور نہ پٹی کی باللہ وانے اس شے پزمکہ کیا نہ باسمانوں کے الحمدللہ الذي وهب لي على الكبر اسماعیل و اسحاق صفتنا دخدائی توب دی خاص اللہ لرام فراب خلے ماتا سرد زوالی زمانہ اسماعیل و اسحاق زامن ان ربی لسمیع الدعاء یقیناً رب زمان خامخا قبل ان کے دعاگانوے رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء اے ربا اگر دے ماں ہمیشہ پورا کن کے زمان کو دولاد زمانہ اے ربا قبول کے دعاگانے زمان ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اے ربا بخنو کی ماتا و زمان مرد لالتا و طول مومنان دا پاورزوانی چی شروع کی بحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون اگمان مکو پا اللہ وانے نا خبر داغ عملنا شکیے دا ظالمان انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار یقیناً محلت ورکی اللہ دیل ردا سے روستا چکوغ بروزی پائے کے اس فرق دخل کو محتعینا مقنعی رؤوسین لا یرتد الیہم طرفهم منڈی بوہی اوخ کا تکڑی بئی سرون اخبل یا پور تکڑی بئی سرون اخبل نب واپس کی دیتا ددی نظر وافئدتهم ہوا ازونا دری بخالی دہوشنا وان ذاتیہم العذاب فیقول الذین ظلموا اور کا خلق لرا داغرنا شرازی و دیتا عذاب دا دنیا وائی بادا ظالمان ربنا اخرنا الى اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل اے ربا منگا محلت راکی ترنیٹی نزدی پورے کہ قبول کو منگا استاد دعوت توحید لراؤ تابداری کو رسولان استاد اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال وبیلشی تاسو قسمون نوکری دین مخیم کہ نبی بتا سوانے اس قسم عذاب وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم او سیدلی تاسو بکورنو دائے کسانو کے چی ظلمون کرو پخبر زاننو وتبين لكم كيف فعلنا بهم وخخ كارشي